Mu minsi yashize mu binyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse n'ibyo mu karere, imitwe y'inkuru yabyo yagiraga iti Ububirigi bwahaye intwaro nyinshi ndetse n'amadrone Uburundi byo gutera u Rwanda. Igikuba kiracika, abantu bacika ururondogoro bati Uburundi n'u Rwanda bigiye gucakirana mu ntambara yeruye. Gusa byaba ari byo cyangwa atari byo, buri wese yibajije uko byagenda Uburundi ndetse n'u Rwanda biramutse bihuriye mu ntambara. Mu busesenguzi bwa benshi, iyi ntambara nicyo cyago gikomeye cyane cyaba kigwiriye akarere, ndetse intambara ikaba ishobora gufata akarere kose ndetse ikaba yanarenga akarere hakazamo n'ibihugu byinshi bigakora amabloke abiri bagahangana, bimwe ku ruhande rw'u Rwanda ibindi ku ruhande rw'u Burundi. Ni intambara yagwamo benshi kandi n'icyago cyaba kigwiriye abasivile, kuko abayigwamo umubare waba uteye ubwoba. Ubukungu bw'ibihugu bihanganye bwahatikirira kuko intambara itwara byinshi kandi irasenya niyubaka, nk'uko abakurambere badusigiye iri jambo. U Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bimaze igihe mu makimbirane ya politike, cyane cyane afitanye isano n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo z'u Burundi zagiye gufasha Kongo guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. U Rwanda narwo rukavuga ko iryo huriro ry'ingabo za Kongo ndetse n'abarundi harimo na FDLR, umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bwa Kigali kandi ugizwe na benshi mu basize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Habaye byinshi no kutabyumva kimwe hagati y'impande zombi no gushinjanya guhungabanya imitekano y'ibihugu byombi, kugeza ubwo Uburundi bwafashe umwanzuro wo gufunga imipaka yose yo ku butaka ibahuza n'u Rwanda. Ku mipaka yombi buri gihugu cyongereye ingamba z'ubwirinzi, abasirikare benshi n'ibikoresho karahabutaka ku mipaka, byose byiteguye guhagarika bwuma no kurinda ubusugire bw'igihugu igihe igihugu cyaba gitewe. Uyu munsi kumva isasu ry'u Burundi ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se iry'u Rwanda ku butaka bw'u Burundi ntabwo byaba bitunguranye, kuko ibihugu biri mu mwuka w'intambara uri gututumba hagati yabyo. Ariko byagenda gute iyi ntambara iramutse itangiye? Turi kwibaza ninde wabanza kurasa isasu rya mbere. Reka dutekereze intambara itangiye, uwaba yitangije uwo ari we wese byaba bimeze gute? Ku ikubitiro u Rwanda rufite ubunararibonye ndetse n'abasirikare b'abanyamwuga ndetse n'ibikoresho by'intambara bihambaye cyane kurusha Uburundi, ku buryo mu kanya nk'ako guhumbya Uburundi bwaba bugeraniwe. Ibi bikaba byatuma igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kita nacyo gitabara umuvandimwe, ndetse Kongo ikaba izwiho nayo kugira ubushobozi mu kugura ibitwaro bikomeye cyane ndetse na za drone z'intambara, nubwo ntacyo bibamariye bitewe n'uko igisirikare gisa nkaho kidashinga. Gusa Kongo yakoresha ubu bushobozi bwayo mu gufasha Uburundi kubona ibitwaro byinshi kandi bigezweho. Ubwo u Rwanda rwaba rutangiye guhangana n'ibihugu bibiri kandi n'intambara yaba imaze gukura ndetse no gutwara byinshi, ku buryo u Rwanda rwaba rutangiye gusa nkaho ruri gukoresha amafaranga menshi mu ntambara. Intambara aha yaba itangiye gufata indi sura, kuko hari undi waba agiye kuyinjiramo nawe akenyegeza umuriro. Uyu nta wundi ni Uganda. Nta kabuza umubano w'u Rwanda na Uganda umaze gufata indi ntera, kandi akenshi uyu mubano ushingiye ku mateka maremare ibi bihugu bifitanye. Kandi umuhungu wa Perezida Museveni akaba n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akunda kubyivugira ko yahita yinjira mu ntambara ku ruhande rw'u Rwanda. Hano intambara yaba itangiye kuba iy'akarere aho kubiye ibihugu bibiri, benshi baba bari kuhasiga ubuzima. Kongo, Uburundi byaba bitangiye gucika intege bitewe n'uko igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'icya Uganda byose ni ibisirikare bikomeye cyane muri Afurika. Byaba ari isoni n'ikimwaro gikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'icya Kongo. Ariko ibi hari undi muturanyi utabasha kubyihanganira akahita yinjira mu ntambara. Uyu nta wundi ni Tanzania. Nta kabuza Tanzania yahita yinjira mu ntambara, kandi ku ruhande rwa Kongo ndetse n'u Burundi hano ibintu byaba bitangiye guhindura isura. Isi yose yaba noneho itangiye guhinda umushyitsi bitewe n'ibyaba bigiye kubera muri aka karere. Bidatinze
na Kenya nayo yahita yinjira mu ntambara ku ruhande rw'u Rwanda na Uganda. Noneho intambara y'akarere ikaba iruzuye kandi mbi cyane. Akarere kahinduka umusaka kuko haba hari gukoreshwa imbunda ziremereye n'ikoranabuhanga riremereye bitewe n'ubushobozi bw'ibi bihugu byose. Urugamba rutinze ruhinyuza intwari. Aha buri wese, buri gihugu cyaba kimaze kurambirwa n'intambara bitewe n'ibimaze kwangirika ndetse n'abamaze kuyigwamo. Gusa haba hasigaye kugwanira ikuzo ndetse no kubona ugomba gutsinda uru rugamba. Aha rero intambara ntiyaba ikiri y'akarere gusa kuko Afurika y'Epfo yahita izana amaraso mashyashya ku rugamba, ikaza ihagaze ku ruhande rw'u Burundi. Ako kanya Katari yahita nayo yinjira mu ntambara ku ruhande rw'u Rwanda bitewe n'inyungu nyinshi Katari ifite ku Rwanda ndetse n'ishoramari rihambaye cyane iki gihugu gifite mu Rwanda. Hano ntitwakirengagiza ubufatanye mu kubaka ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera. Aha Katari imaze kuhagera, Amerika nayo yahita ibyivangamo ku ruhande rw'u Burundi na Kongo, birumvikana mu rwego rwo guhagararana na Kongo ku ruhande rumwe bitewe n'inyungu nanone Amerika ifite muri Kongo. Hano intambara yaba imaze guhindura isura kuko n'ibihugu nk'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa nabyo byahita byinjira mu ntambara. Gusa ibihugu Katari, Amerika, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya byo byaba byinjiye mu ntambara mu buryo buri indirect, cyane cyane buri gihugu gishyigikiye ikiri mu nyungu zacyo. Aha byaba bimaze kuba birebire cyane ku buryo bigoye kuvuga ngo ninde watsindiye intambara. Duhurire muri comment utubwire uti ese ni iyihe bloke yatsinda. Nanone utubwire uti utekereza iki cyangwa se niki cyakorwa mu gukumira amahano nk'ayo kugira ngo atazigera gwirira aka karere. Nakoze kubana na Muraya Madox. Imugende mudakanze subscribe, like ndetse na share, kandi mbifurije ubuzima buzira umuze. Ibihe byiza.